Welcome to the Leading Sight News. Jaffa Karbi Anglong District Committee Arpu Kachelar. Journalists Association for Assam Karbi Anglong District Committee Mate Jaffa KADC Arpu Kachelara Jamek Jakhong ni Phai Plier ni Taralang Swalong Patopon. Jaffa KADC Kidamtang Ningkan Hinia Prang Bangso Committee Chipang ni Ponsi Halaswa Hot Sampribe Aphan Maipu Lapendeji Ronghang Aphan Kongchun Bang Arpu Pek Ponsi Ningkan Hinia Parman Alang Nitum Chipang Tang Kring Pen Japon Pemesi Non Puthot 2026 Pen 2028 Parmana Kimia Maipu Lapen Kongchun Bang Lapen Committee Bang Hu Bang Pi Pen Pini Pen Chipaman Ponchu Lasonsi 2026 Pen 2028 Parman Maipu Lapen Kongchun Bang Kimi Kang Wayalong Dr. Long Sing Teron PhD Mass Communication Lapen Chief Advisor Central Committee Jaffa Alang Li Chitongdun si journalist ato Masaya Puthak Than Paridun Halapu Sampri Kimi Abirta Alo Chief Editor Mate Ahempu Kiri Ronghang Advisor Jaffa KADC Lapen Thekara Birta Alo Achabang Bangler Teron Advisor Jaffa KADC Atun Dachitongdun si Jaffa KADC Kiklem Kedam Kimi Ji Aphan Than Parisi Arpu Kedeng Atum Aphan Aher Jumi Pidun 2026 Pen 2028 Aningkana Parman Jaffa KADC Arpu Kimi Kedeng Ponatun Ke Amen La Hai Hai Hello Chief Advisor Dr. Long Sing Teron Advisor Kiri Ronghang Chief Editor Sampri Kimi Advisor Klangler Teron Chief Editor Thekar Advisor Sampribe President Ran Rongpi Working President Rajesh Teron Vice President Abraham Tiso Vice President Amir Bey General Secretary Saril Ingti Assistant Secretary Donalisa Lekthepi Assistant Secretary Thengtong Tokbi Financier Secretary Rajesh Ronghang Publicity Secretary Sangarpang Ritiso Organizing Secretary Adroni Ronghang Office Secretary Harrison Bey Treasurer Pankri Teron Executive Member Surita Ingtipi Nerson Terang Dominic Teron Atum Hello Depu Nerson Terang Nangkilo Aberta The Leading Sight News Assam Kihek Pen Jaffa Karbi Anglong District Committee Apornang Plenglosi Puthot Arpu Kimi Ke Chala Arpu Ban Arpu Kisi Arpu Kimi Ke Chala Asona Nanga Chetong Olong Ini Ningarong Olong Athege Journalist Tomphan Mate Pherangke Tomphan Isi Security and Safety TPG and Kaching Riji Biti Sore Chepachoyi Laso Isia Hong Klam Mesen Long Lo Lasinon Ke Bang Jiarni Ning Thelo Lanona Kimi Maipu Ran Rongpi Lapen Chunbang Sahil Ingti Latum Klem Pame Dam Pame Pen Herangke Mate Journalist Atum Akiduk Kisung Lapen Ke Kosom Pen Lasolong Karjabdun Maneka Charabdun Thegi Karjabdun Thegi Lasobang Klempo Dam Pame Po Pusi Ning Thelo for Assam আজি নতুন বডি পুৰণা যিখন বডি আছিল কমিটিবোৰ এইটো তাৰমানে সময় হৈ গ'ল আৰু এইটো মানে নতুন আজি বডি ৰিচাফল কৰি পুনৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰিলে আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ যিটো সিকিউৰিটি এণ্ড সেফটি তাত মানে যোগদান দিব পাৰিব সহায় বা থিয় দিব পাৰিব বিপদ সময়ত বা অন্যান্য যিটো সমস্যাবোৰ ইয়াতে সমাধান কৰিবলৈ আলোচনা কৰিব এটা প্লেটফৰ্ম এটা ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া অহা দিন নতুন সভাপতি ৰূপত ৰান ৰংপি আৰু Secretary Sahil Ingti ইহঁতে ভালকে কমিটিখন চলাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ Karagaon Genesis Make School along Lealam Kya Puthak Women Karbi Student Association Atum Pen Kahomridam Lason si Karbi Anglong Pen Nagaland Ahoy Khathati Police Station ke parlo Karagaon along ke Kimpon Genesis Make School Amen Pen Chiri Pharo sira truck cap along le Cherai Ponno
Laswajak jakong niphai ki thomarni Women Karbi Student Association mati WKSA atum adimaklong Karbi Anglong along an humri damlo adimaklong along pen WKSA atum pen pherangke thengno kaningji pon ki skolamen pen kechupanglim pen do pubirta kelong pen nilitum adimaklong along an nang humri lo lapen kedan tangarni setami nilitum nang humri lo bonta nilitum nang humria porahut kachitong vek nang jiabang propan chitong kanglong le pasi skolamen pen penangan bang kechupanglim ajir ting piklo posi nilitum bir talong lo lasi Ladaki Karbi Anglong along le pinaka porsi skolamen penabangki kechupanglim mati corruption claim nang ne posi nilitum WKSA asang banke ningji pon thiplo athe Ladakh kachali au somar setami avipin Pensi Genesis Max School Pamen Pen en Ponchot athe alang le tunjong si ahok pet school amen pensi kikim kerang pon polite Karbi Anglong Autonomous Council atum chini dun luma puta dimi hanse pipen karju pon pado athe Karbi Anglong Autonomous Council penjong si NOCP pon pe polite chiri pharu isirat chokkep along le koson si school amen pen labang solong le kachil ailong lok luma puta arju pon Lasini litum karji ponongat teng polote labang so Genesis Max School mate along leke Guwahati amunit si nang chipahempu lasina hok amunit le nang chipahempu positame Karbi Anglong Autonomous Council pen choklim aron alo dovek nang jiputa Women Karbi Student Association AMP dimi hansi pipen pharangke thengno ningji pon